Strawberry apa nih? Yang di Dubai. Hah? Dia pakai, oh dia pakai coklat. Natural has extra dry layer with bamboo fiber dryness, up to 14 hours, softness, organic content. And is dermatologically tested in Europe. Morphix assures quality with its natural ingredient. Try Morphix now. Oke, jadi sekarang kita udah pesan. Ini adalah mie ayam bakso. Oke, jadi di sini aku pesan sup satu, sup Arab. Ini pertama kali kita makan sup Arab, bro. Saya coba dulu ya. How many person are you? So we got table for 6, for 5, for 2 and 3. Alright. Also we got reservation option and booking. So kalau nak reserve, Kena booking ah? yeah, you have to book. Especially on weekend. If you want to reserve on weekend, you have to inform us 2 days before. If normal day, just 1 day before. Oh, kalau hari biasa, bro, kalian boleh datang langsung. Tapi kalau macam malam minggu apa, kalian kena booking. Betul lah? Yeah, betul. Booking dulu. And we got also VIP room. VIP room? Yeah, VIP room from enough for 8 persons. Alright. Kalau kalian mau lihat-lihat view apa, kalian boleh duduk di atas sini, bro. Wes, mantap. Hah? Oke, jadi kalau kalian mau datang ke sini hari biasa, tak payah booking-booking, kalian cukup datang dan langsung menikmati pemandangan di atas sini ya. Tapi kalau kalian mau datang malam minggu, kalian kena booking dulu baru kalian boleh duduk. So di sini saya mau duduk di sebelah sini sambil saya lihat suasana pemandangan di depan saya ini. Dia tempatnya nggak terlalu besar, bro. Dia kecil tapi simple ya. Nah, ini baksonya. Jom kita makan bakso dulu. Lama pula kita nggak makan ini. Mana? Oke, buka. Tak payah. Oh, buka macam itu saja. Oke, jadi kita coba ini minuman Arab, bro. Jom. Alright. Jom, real. Ya, jadi buat kalian yang lagi melancong ke Kuala Lumpur, kalian boleh coba restoran ini. Berhubung di luar lagi hujan, bro. Jadi saya coba dulu. Wow. Ini yang indoor. Ini kalau kalian mau yang ber-AC, kalian boleh duduk sini. Kalian kena coba. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kuala Lumpur, Malaysia. Kenapa aku siang-siang di sini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa pun dia, jom kita lihat dulu suasana Kuala Lumpur dari depan Plaza Loyat ini sampai ke depan-depan sana. Dan di sini perlu kalian tahu, saya mau makan ya. Oh ya, di sini aku nggak sendiri, aku sama Saril. Oh, Eril. Ini ada kedai restoran nasi kandar yang paling banyak restoran ini ya. Ini tempat udah bersih sekarang. Saya mau ajak kalian makan nih sambil lihat suasana di Kuala Lumpur. Saya mulai dari depan Plaza Loyat.
Wow, ngantri coy. Saya mau makan nasi ayam Shainan Cekmen, tapi ngantri. Oke, saya mau ajak kalian makan di sini, tapi tahukah kalian mau makan ngantri? Penuh ya, tak boleh nak masuk. Saya mau makan di sini. Sampai antri. Jom coba ke sini. Cari telepon banyak tuh. ₹10. Roti Pakistan. Jangan sini Rel. Siang-siang nih bro. Mau hujan. Kuala Lumpur hujan. Si kakak ini. Ayo kerja sini lah, ayo. Ayo kerja sini. Ayo. Kukus nih. Lala Indonesia. Hah? Mana? Masakan Indonesia. Bukan loh. Saya ada laris. Muslim. Sini juga ada nih. Masak.
Jam berapa ini ada? Jam berapa? Jam 2. Es krim itu buka jam berapa ya? Buka kan? Belum kan? Sejam berapa? Udah mau hujan. Hah? Banyak orang ini, aku belum coba ya sampai sekarang ini. Kita kena ngantri dari sana baru kita boleh dapat makan ini ya, tapi sampai sekarang saya belum dapat makan di sini. Hello, cheese baked potato, and ice. Belum buka. Jam segini belum buka di Jalan Alor ya, makan-makan itu. Kita ke sini dulu. Masas, Red? Red? Mau masas ya? Masas? Kaki nih. Hujan guys, hujan. Hah? Tengok, dari itu masuk dalam. Hujan bro, banyak Arab. Mother's Molfix Natural. Molfix Natural has extra dry layer with bamboo fiber dryness, lasting up to 14 hours. Softness, organic content. And is dermatologically tested in Europe. Molfix assures quality with its natural ingredient. Try Molfix now.
Oke, jadi kita jumpa lagi bersama kawan kita. Pertama. Ceweknya Saril. Hah? Bentar, mau balik? Kejap yuk. Punya apa? Balik. Kita lagi mencari makan-makan dulu. Suasana siang ini bro. Ini jam 2 ya. Ini Kuala Lumpur jam 2 siang. Tapi mau hujan. Nanti habis hujan kita lanjut video. Kok mau masas? Mau masas? Hah? Mau masas? Lupa dah. Kamu mau masas tak? Itu cewek tuh. Jadi cantik tuh. Hah? Apa? Duitnya tak ada. Ini nggak bayar nih. Ada sini dia. Ini itu pakai map tuh bayarnya itu. Oke, PM. Iya. Iya. Oke, jadi di sini tempat makan-makan orang Arab. Kalau kalian suka makanan orang Arab, kalian boleh datang makan ke sini ya. Strawberry apa nih? Kan di Dubai. Hah? Dia pakai coklat. Ini kayaknya nggak itu ya. Air Arab. Air Arab, bro. Bro, ini air Arab apa? Arab drinking ya? No haram, ya? Halal. Ini halal ya? Alah. Ini air Arab lah ini. Air barbecue soda. Soda. Jam coba satu berapa satu? Berapa ringgit? RM8 sekali dengan ais RM9. Aku mau ini saja. Yuk buka. Saya Ini try. saja. Ini yang paling sedap biasa orang beli apa ini? Ini ya. Ini ya? Apa? Apple. Ini apa? Rasa apa ini? Ada 5. Hah? Delima. Delima pula. Dengan ni strawberry ada. Strawberry. Ini apa nih? Strawberry dah. Dah. Strawberry. Ini strawberry. Sejuk. Dingin. Ini strawberry. Mana? Oke, buka. Nak ais tak? Tak payah. Oh, buka macam tu saja. Oke, jadi kita coba ini minuman Arab, bro. Kalian kena coba. Coba kau rasa. Rasa dulu. Soda ya, pakai soda macam itu ya. Oke, jadi kalau kalian mau coba minuman ini, kalian boleh coba. Kau bayar dulu. Soda. Sedang soda, bro. Air soda. Minumlah. Oke, bro, thank you. Bye bye. Kue. Nah, ini apa pula ini? Ya, rujak Arab ah. Hah?
Burger Arab. Bukan, rujak ini. Oh, burger. Burger Arab. Oh, dekat atas. Duduk dekat atas tuh. Ya, okey tu. Hah? Yang diri baju hitam tu okey sana. Kalau saja Hawaii, bagus. Restoran? Yeah, welcome to Halal. Oh, oke. Jadi kalau kalian mau makan restoran Arab, kalian kena coba datang ke sini. We have here soups. Sup. Yeah. Hello, Salad. selamat datang apa? Appetizers. Shawarma. Hot dishes. Here. Also hot dishes. Wih, lengkap bro. Main courses, and this one is our Biryani, best seller. Berani. Macam apa? Mandi, for sure. You know mandi here. Grills, Barbecue. seafood. This is Arabian desserts here. Crab and desserts. This is kunafa. Hmm. We have also fruit plates here. Wow, ini ada. Ini ada. Ada. Yeah, yeah. Ada. Pandai bahasa Melayu? Ya, sikit-sikit. Sikit-sikit. Oke, jadi kalau kalian mau makan buah atau makan We have here apa, milkshakes. kalian boleh datang makan ke sini. Kita boleh duduk ke atas. Kayaknya saya akan coba masuk ke dalam ya. Saya mau ini satu. One. We have two options. This one. 20 ringgit. Oh, ada es krim. Yeah. Oke, lagi. This one also is our best seller for milkshakes. It's like Apa ni? coconut milk. Coconut. Yeah. Oh. Oke, one. Coconut one. Coconut eh? Coconut sip. Coconut with milk. Ini ya. Like, let's mix here. Blue ocean. Yeah, this is the color, but the main taste is coconut here. Fresh juice. Apa ya kawan-kawan? Lemon. Yes, lemon, grape, avocado. And also we have here okay, option mix it your way. You can mix whether you want No here. mix. This one. This is mix here. Or you have, or So, you can this have one, only strawberry. Kau mau apa? Minum apa? I want. Kamu ini ya? Ah, saya ini. You can Watermelon. order whatever you want upstairs. Here. Oh, order this one. Order atas. Yes. Oh, oke. Thank you. Ada dua floor, indoor and outdoor. Outdoor open area, indoor ada aircon. Boleh duduk atas, boleh dulu apa? Boleh. Buat birthday ni. Happy birthday boleh. Birthday. Wah, mantap. Oke, bro, jom. Alright. Jom, real. Ya, jadi buat kalian yang lagi melancong ke Kuala Lumpur, kalian boleh coba restoran ini. Berhubung di luar lagi hujan, bro. Jadi saya coba dulu. Wow. Ini yang indoor. Ini kalau kalian mau yang ber-AC, kalian boleh duduk sini. Siapapun boleh duduk di sini ya. Yeah, we usually said like we ask how many person are you. So we got table for 6, for 5, for 2 and 3. Alright. Also we got reservation option and booking. So kalau nak reserve, Kena booking ah. yeah, you have to book. Especially on weekend. If you want to reserve on weekend, you have to inform us 2 days before. If normal day, just 1 day before. Oh, kalau hari biasa bro, kalian boleh datang langsung. Tapi kalau macam malam minggu apa, kalian kena booking. Betul lah? Yeah, betul. Booking dulu. And we got also VIP room. VIP room? Yeah, VIP room from enough for 8 person. Alright. Oke, ini VIP room. Kalau kalian ada family, keluarga lagi melancong di Malaysia, kalian boleh datang. Alright. And then we have also upstairs. Sana tandas. Wow, kalian boleh lihat dia punya tandas. Jom. Wow, tandas dia gila, keren banget, bersih bro. Ini yang perempuan. Ini perempuan, Perempuan lelaki. lelaki. Oke, jom kita pergi atas dulu. Wow. Restoran Arab Food Halal bro ini. Wow. So this is the outdoor, second floor. Sini ya. Yeah, we got bar, we got shisha. Oke, Halal jadi bar. halal bar. Kenapa? Oke, jadi kalau kalian mau duduk di atas, kalian boleh duduk di atas. Ini dia punya bar apa? Halal bro. And this is our view. The train just go from there. Kalau kalian mau lihat-lihat view apa, kalian boleh
duduk di atas sini, bro. Wes, mantap. Hah? Oke, jadi kalau kalian mau datang ke sini hari biasa, tak payah booking-booking, kalian cukup datang dan langsung menikmati pemandangan di atas sini ya. Tapi kalau kalian mau datang malam minggu, kalian kena booking dulu baru kalian boleh duduk. So, di sini saya mau duduk di sebelah sini sambil saya lihat suasana pemandangan di depan saya ini. Jadi, mana pelayannya? Panggil ya, Ril, mau pesan. Nih. Oke, jadi saya mau duduk di sini, minum-minum santai. Boleh duduk sini? Boleh. Wow, view Oh, yuk boleh lah. Oke, jadi di sini aku mau pesan dulu makanan, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, jadi di sini aku pesan sup satu, sup Arab. Ini pertama kali kita makan sup Arab, bro. Saya coba dulu ya. Ada ini. Dia punya garpu kayak gini. Ini sup Arab macam kental-kental gitu. Au, pedis. Oke. Watermelon. Oh, tembikai. Wow, besar kali. Puas minum ya. Dia punya ini puas sekali minum. Dia punya gelas jus nggak pelit, tapi di sini ini terlalu kecil supnya ini. Aku pesan 2 ini aja. Ini potong-potong. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tempat ini sangat bagus, kalian nak coba datang ya. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai minum. So, kita lanjut dulu. Saya suka tempat ini ya. Kalian kena datang makan di sini, soalnya makanannya itu fresh dan segar. Ini bayarnya di mana ini? Oke, nanti kita lanjut di bawah kalau saya sudah selesai. Bayar mana? Bayar bawah? Oke, jadi air 2 sama itu 49 ringgit ya harganya, hampir 100.000. Kalian kena coba datang makan sini. Sekarang saya mau turun dulu, nanti kita jumpa lagi. Bye. Bro, thank you ah. Bye bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi, Bang. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Oh, gerimis, bro. Jadi di bawah lagi gerimis. Buat kalian yang mau coba datang makan ke sini, kalian boleh coba datang makan, dia dekat sama McDonald's sebelah sana itu. Oke, jadi perlu kalian tahu, restoran yang aku makan tadi di atas sana. Ini sekarang saya sudah turun. Jom, kita lanjut dulu. Kayaknya kita harus pergi makan bakso ya. Saya sudah di bawah ini. So, sekarang saya ajak kalian makan bakso di sebelah sini. Tadi di sana saya minum saja gitu. Kalau di sini tempat kita makan bakso. Tapi hujan. Hujan ya, lagi hujan. Tempat baksonya itu depan McD. Oke, berubah lagi hujan, nanti kita jumpa di depan sana. Oke, mungkin ada di antara kalian yang belum tahu tempat makan bakso di sekitaran Bukit Bintang ini. Dulu saya pernah buat video pertama buka. Jadi sekarang mumpung saya lagi di Bukit Bintang, saya habis minum di restoran sana. Kalian boleh lihat McDonald ini. Tuh McDonald sebelah sana ya. Habis itu ada stasiun Bukit Bintang. Kalian boleh jalan di sini. Dia tempatnya nggak terlalu besar, bro. Dia kecil tapi simple ya. Nah, ini baksonya.
Jom kita makan bakso dulu. Lama pula kita nggak makan ini. Saya mau pesan. Dia cakap toko mana tahu. Hah? Mie bos semua? Mie lain? Oh boleh. Mie ayam bakso. Ya bakso. Hai Mina. Oh baru dulu. Baru saya dia. Bakso beranak lah. Bakso original lah, bakso original. Bakso original satu sama. Tapi aku tak mau balik kampung. Kau yang buatkan ini. Baris di urti ya kon. Mie ayam bakso, mie ayam bakso. Mie ayam bakso satu, apa Ril? Oh, mie ayam bakso dua. Nah, ini orang Jawa. Hah? Apa? Mie ayam bakso satu. Oh, selapun. Lagu bakso kode-kode nih, Bang ya? Oke, jadi perlu kalian tahu ini Lombok. Oh, Palembang. Wong kita galau. Jam berapa buka nih? Oke, jadi perlu kalian tahu kalau kalian lagi melancong di Malaysia, kalian boleh makan di sini ya. Jam 9.30 sudah buka sampai jam 2 sore malam. Ya. Indonesia 12. Jam 12 malam sampai jam 12 malam, bro. Ya hujan nih, yang penting melenuk lah, lampak bukit bintang. Oh, hujan. Oke, kita makan dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi sekarang kita udah pesan. Ini adalah mie ayam bakso. Dan cara terbos bakso ini apa berembe nih? Nah, kalian kena coba datang makan lah. Saya nggak review makanan ini. Yang jelas kalian boleh datang ke sini dan coba apa yang kalian mau makan ya. Jom kita makan dulu. Oke, jadi setelah saya makan di sini, saya mau lanjutin video. Tapi sayang di luar sana lagi hujan, bro. Mau hujan ya. So saya tak boleh buat video lagi sebab lagi hujan. Tapi perlu kalian tahu, kalian boleh datang makan ke sini. Tungguin ya. Saya tinggalkan dulu tempat bakso itu, saya mau jalan ke sini sedikit. Kalau udah mau hujan. Jadi Kuala Lumpur sudah mau hujan. Sepatutnya saya akan buat video di sini. Lama pula nggak buat video ya, tapi disebabkan mau hujan jadi saya nggak buat. Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa di video berikutnya.